Idući artikl koji imamo u ponudi, točnije artikle koji također dolaze u kompletu po ovoj promotivnoj cijeni koja stoji na vašim malim ekranima uz broj telefona na koji možete naručiti naš komplet. Pokazat ćemo naravno i oba artikla koja su ovdje prisutna i dostupna u našoj ponudi. Prvi artikl koji ćemo pokazati je predivna srebrna narukvica koja je specifična zato što dolazi u obliku ovih leptirića. Vidimo da se radi o elegantnoj srebrnoj narukvici, a na svakom kraju ovog leptirića je upravo jedan sivi cirkončić koji ovako izgleda doista elegantno. Pokazat ćemo i kako ona izgleda, znači kada je stavimo na ruku. Vrlo elegantan model, ovako srebrne boje. I vrlo jednostavno se kombinira zato što su cirkoni jednobojni kao i srebrna boja ove narukvice, tako da je idealno možete kombinirati recimo na elegantnu crnu haljinu ili jako lijepo vam stoji uz tamne tonove, recimo kao što je to tamno plava. S obzirom na srebrnu boju ona se može kombinirati recimo i uz neku svjetlo rozu kombinaciju, ali i recimo uz neku sivkastu varijantu, svjetlo plavu. Znate i sami da jako lijepo ove boje stoje na ovaj predivan nakit. Znači vrlo elegantna narukvica koja se može i jednostavno kopčati. Evo, čisto kopčanje jednostavno, znači ovako u ovim sitnim uzorcima kvadratića i također se može vrlo jednostavno i otkopčati. Uz ogrlicu, narukvicu, vi dobivate i ove predivne naušnice koje također dolaze u srebrnoj varijanti, tako da se radi zaista o kompletu. Uz ovu srebrnu boju tu su i ovi bezbojni cirkoni u gornjem dijelu. Također srebrni cirkoni su prisutni na ovom predivnom cirkonu, znači oko plavog cirkona radi se o dragom kamenu u tirkizno plavoj boji i imamo znači ovaj sitan detalj kao suzice također u tirkizno plavoj boji. Svakako budite brzi kada su narudžbe u pitanju, broj telefona stoji cijelo vrijeme na vašim ekranima, a promotivna cijena je također prisutna za ovaj artikl.